tuiguane tathikiriria andu ni murata wakwa Daudi ni murata wakwa na othe ni arata akwa na ndingitigana nao ni undu wa opinion ciothe cia andu na no iciro yothe ungienda gwiciria ngiciria tundu na muthuri waku ni sawa ungiciria ati muthuri ucio waku Daudi tungika nake ni sawa ni ndatigire maisha mau maku ngi explain andu ni murata wakwa na to nginya acererwo nie ni turi nake uria andu ni turonanie nake iratha cigana kana nie na ndirari guku koguo riu ni ndiramugiria rihe nyumba ni ndiramugiria ke maundu maria bati gwika we musinianze niwanga Virginia wonaga ngikwariri ndina ndamukora ndi ukanga gaithia andu to andu niwe murata wakwa na niwe tuwaine murata waku na muthuri wene ona andu riu tondu turamukorio na handu na mufira ai ndoki ure na ndukoneke tha ici wambe ure mwaka umwe no korwo wi safe ni gukuburoko ndoke burokane kwa sababu ajira ati najua hata akikutongoza na ukamtusi sawa tumetumiwa ka evidence hapa namba sitasema lakini mnaona ni tatawe sawa message ya kwanza inasema sasa ni bibia huyo mkulino mwingine mwanaume anaandika message akitumia thread sasa huyu tatawe sawa sawa message ya kwanza inasema hello mama aki mama tuna sasa ni huyo madamu anajiomba bibia wenyewe ndio anajiomba kwa huyo husband sinaja sawa hello mama aki mama tunakuomba kwa heshima uachane na bwana yangu hizo shughuli mingi mko nazo uweze tu kusimama tuna familia yake woye aki tunateseka sana for sure na mimi aki naona niko kwa house uko kwa job I have noticed pia anakunywa pombe na hakuwa anakunywa ndako hoya tu dinyi please tunido asiana sia kwa please oya wako please achana tu na yeye shughulika tu na mambo yako achana mambo yake tangu mkachukua na hata nyumba hajakuwa akilipa na madeni mingi mpaka mtu anaaibika ndaguthaitha tu na ritwa ria Ngai tigana na muthuri wakwa najua hata unasoma message zangu hope umesikia for sake of ya watoto wangu please oh yeah katodo menu wege ndio itumitikanite tatawe tiwega gwika ukimenyaga tiwega gwika ukimenyaga nimejaribu kuongea nawe more than 5 times nikaona husiki